Pasta pani Mipa Thah. US Ram Detroit atir min the city of God piang an e an pasta pani mai thel ka in Mipa pakhat atha hiti pasta pani lai anon nak arang chu atha mi pani hin zer pani a tlakro tum hevel ding in aba furanga sitia plik ni an chim Dinta Smith kumkul ne kumnga ni hin min chimlo pasta pa avau long silo in a krifa bu chung minung tam pin ha zong tlakro le sobul he a shau cher na I avau na tia plik point ha ni an chim Fox 2 ni atar pasta pale Smith tu hana arak I theng hal chang mian si I an panhi kar laka hin zaimo ti in thai thiam lo nak zong an rak ngai tia an chim chap Than an rak I hua thing mi le lung I mu thiam lo nak arak ngai ve chang mi sinha ko taksa fa nak pek rum ro hi arak I tim peng Zerpani a bia ana chun akal I pumdi a pasta pa chu tlakro he anu in adoi chutik a pasta pani chun amei thel a chwa zaw I voili nga rong aka I Smith chu athi tia assistant Detroit police chief Steve Dolan ni achim Smith hi alung thin ro anak api chalo mi hoilung thin akeng lo mi asikhomen chu cha a akong lam dot thlat asi tia anchim chap athi mi pada lo chu midang hliam atwar men umlo pasta pa zong plik ni bahalnak an ngei choma leo asi kema kemin chu lidia ramchbor kese